Nina wigwatio kana muthesha Mutongo TV ngwatanira mukamba watinda nesa muthenyani wa umunthe twi wa thanthatu matukune 18 mwezi wa gatano mwaka wa 2024 lekoni ino ithie twatinda nesa ni na kesharo ndinda uloko alila mauvoa kwanzia ya meko nieto rasa skithuku wa nzomo au umunthe tukupanise mauvo kauta mevo a ukambo kuona kwa ukube latukumbanisye ni vamwe na muyumbe wa Kitui West Edith Nyenze kutola muti serikali kumana na koti mwingi kui NND. Munini wa Governor Masako Francis Mwangangi kwenda atongo imathukume na mayekana na governor. Serikali nene kwathana kuvatha bilioni 8.3 kuandika alimu ma GSS muvangoni wa kutua. Na nguthu ya NND Matungulu West County ya Masako kutethia alama na kunikie ni mbua. Vilingi wa mauvo. Karibu mbene wa viringo wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 tuonenanie kwesela ile 3:9 5 na ambayo watumani mukuvi wetu mautumani valu ambiana ndeto Mutongo TV na ndeni wa mitandao itu yonthe ya mekumukanili tuyambiane kana muyumbe wa Kitui West Edith Vethi Nyenze ni wale anavanene na hitambia ya serikali ya Kenya Kwanza kwenda kuangala koti kwa sindu imwesi ya kutumia tamukate ayenda President William Ruto pamoja na serikali yake Mike kwenda kuvinyia NND sila kuangala koti kila ivinda ainena nandiki mama uvo itina wakuvingwa na kunengane nyumba nzao ya kimanza chambe wa shilingi milioni 3 ya kumbani ya amanyiwa skuloni wa 8 wa Katutu Nyenze ni wawetakana serikali ndisa kwa aliola kwati wandi kwisila kuangala makoti aiweta isuni nzia ya serikali ya kuvinyia NND na nibatonyaka makaya mwani kuiva koti osu kumana na ngalama yeyolo ya mikalile Onesimus Chalo ni mwakuvingwa vilingo wa mauvo na ilivoti. Nachukua fursa hii Moyumba Kitui chodhilo na wasua mama Edith Nyenze ni wanengane na kuvingwa nyumba ya kumbane amanywa skulu ni wa 8 wa Katutu walawi Kitui chodhilo na wasua kuungami wa skulu so na wakana ya mbese kutomeka Nyenze nana nandiki mama wote na wajadhikini wenda serikali kusulotongo wa Musumbe William Ruto yaka na isili ya kwenda kuangela koti wa sindu imota mikate wala Nyenze wa kuweta kana mbango suwa nete kuikiambia Kenya dhinane munene wa kuyana kiukwati. Mama Edith Nyenze na serikali yekaneneta ambia isiweta kana kuangela kwa koti wa kilevinda wetuma mbe ya Kenya ya makio kwati ende ni kuangela mukua kwe NND na ala uenda makai mwande kuiva koti isuna kutuma biasala imo ivingwa na kuomesia NND aingi finance bill ino yukite na waya asia isamuila si kawaida tamikate isamu sila mwenenze utumia tamitu nisiongelwe koti yuto mukate wongelwa koti na iwe mwenenzo yisa akela muthenai na isamusi yako ino si akawaida siongelwa koti kutita kumina mwenenzi na ngutavya serikali yaitwa atili kuongela koti tikwe kuimprove kana kusolve economy yitu kuongela koti kwimini ona mawia ni mathuka andu ne we woni wathuka na we wathuka ula koti uketha na baiba ndu muthikumia nundu wa kuongela koti ukwati no theiye no kwati wa thela biashara ni siathea siavingwa koti tumia ba kana koti mumia ba kune kulia serikali nikenda isise kindu kiu kwezela kwa budget committee kwezela kwa Musumbe na CS wa treasury kindu kiu ni nali antwale na chona NND Kitui West mazi mama kwenda mikate ikuongelwa nyumba Nyenze wapikiana kuvingwa inaikwe no visu wake ungwa kinando cha NGCDF kwa kimalcha shilingi doa milioni 3 wala Nyenze wawetakana nyumba hii ni uniko munene kuyamanywa ma school na ala meeleta matena bandu momba nea ila me school tulikuwa tunafanya commissioning ya multipurpose hall ilianza 2019 na it's worthy pesa yote ni 6.4 million. It will be used as a dining hall, as a place kwa wasichana kuwa na meetings na hiyo yote. Kwa hivyo nimefurahia sana kwa sababu wasichana sasa wako na multipurpose hall na sio wasichana peke yake,
ni the whole of this community, ni the whole of this constituency. Kukiwa na kitu tukitaka watu wengi wa kusanye mahali, hii nyumba itatusaidia sana. Inginyanza no wetakana no kuungamana adi mu junior secondary na lama twaisemo komo kuma na kolea kwandikwa ungwa mawetekelo motho kumwa mubaka kuthumu ya wia bala nyanza wa wetakana TSC nele kwethu kise kio cha alimu asu na kunenge mwamulo wako tindaya strike no ndwa kwithia ndikiwe na mewani methi ndani kana methia makubundise bandu ba mwaka umwe macioke kuandikwa ni serikali na kubikona yumena za kuandikwa na court ni na rule ya nayasia payundu mundu withia indani bandu ba miaka ibitukite mwaka bitukite umwe kuni kulia serikali nikenda yaandike alimu maito nondu alimu ano mindete primary methiro kanitwe na inondu me wakaindo kanini magwika kundu kwasa na kila kingi metwa wa primary school mundu asomye isomo masomo eli akuthi ewe ke asomire masomo te 18 na undusu wetonyeka na nikule serikali ACBC eno imizikunikile nginesa na nikenda wiseithia kila kindu ni Ministry of Education niyeka kila chailite ingenyanza iweta kana nze kila siende kana vena ayumbe manenge to mabalua mawandika ne TSC na kana kusukumea amama adu ma GSS kwandikwa ne ovetuka na mweyo iweta kana edhanze keisu ne sia wa TSC ne baluketa katwa mawe mayo lakini pena fununi na Roma gwenda TSC iklarify niwo ni monenge MPs mathangu ma permanent and pensionable etha monenge u thia mukwe discriminate na mwele cha we awenyu wa kuthukuma TSC wa kwandika alimu nonu manenga MPs mathangu ma muthembosu nyene thi kunenga ola wangu ne kura kana mundu langwenda na ndiye yangu sisi ndiye na mitaratara ya kumanyai uno umiende na ile to this school yeba ndiye yangu manya na nithe yangu discriminate against wanainda anziana maneiwe ne makwandikwa anyeta mheshimiwa wa Kitui West nina milea na nasia CS wa education nasi kinduke musumbe nasi kinduke MPs mekanengwe mathangu nundu manengwa ithe discrimination na TSC ithe alichondo wewo Televota Blingo Movo Mutongo TV kuma Kitui cha Thilona wasua ba kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo ni wakulia atongoi onde asakwe kaunti ya Masako mathukume uyawo ula kana uyawo bate gavana Mwangangi anene ya kanisa ni wa Our Lady of Lords Masako ibindani ya misa ya kunenga ne kivaimala wala inge wa mukulia mumbunge wa kiliombunge cha Machakos Town Caleb Mule Motiso athukume uya wake na kuweka kulikilela uthukumi wa kaunti ya Masako ni uneni ula wa kwatu ambao ni Bishop wa Diocese ya Masako Norman Kingo Wambua ula watongwesia misa ino ya kivaimala Daniel Mwangala ni wavikavo na atubalisia ili vote. Munini wa gavana night na wa misa imwana va kanisani wa Cathedral Masako ni wakulia atungu yonde va ilembetane ya ukamba kuya mabata ma enendembe na kuthukuma memwamba na ngwatanio na kuyanisia mawatho ala manenganite kwa enende vindani ya kwikunia maleve totongo iwo kamba muno Masako andu onde ala sakwe nengo kulia teke ando maitombe atuyeki ando maitombe ni asie kindu cho ndete kweka kindu cho nde tekwesilia kweka kimwene kindu kikwi twa mwene nde wa Masako mbe na ndiasia taba Masako the founding city of this country nengo do kulia tongo yala mevo maekie Machakos town tambe na ni asiunike ni asiunondo pa tuyaadhime twazizio banda wa lelo na Kenya National Highways Authority ila ina malelo ba Masako na taile tembo yute inene ya Kuma Junction kuka Masako yembezi kwa ndweli kendo juu mheshimiwa Mwanyakane wambetie naka akakona wea mwingi Masako teka thimwa kwembwa na Machakos University ila totongoi wa county eta ile tembo ateye kalande teka nena nisia at least yeka kwata 2 to 5 billion new transform Machakos University to like the United States Massachusetts Institute of Technology ugethia area no ni atete kabanene indani nwa mukule mumbunge ya kiliombunge cha Masako Caleb Mule Motiso au manunanga vano
na kuthukuma vate kulikila utongoi wa serikali ya kaunti ya Masaku undu welesekana noguo kaete maendeleo kuma serikali neno ya kaunti na twasizia ninguona utongoi ukomete na teka na mbumbano ni raisi siendu specific ya siendu sia maendeleo siendu ila siutethia kaunti siendu ila siutethia ukamba. So in this case atongoi maitu alaza kuweba micro focus na individuals. Let us focus na kwekale na kwa yandu maitu na ndiazia mheshimiwa Machakos town constituency a concentrate na uthuku maenende ni raisi siendu substantive na aende yana unena abingwa kanywa ingi faili la yatiwe kune mutuze azindu la wakoneta zianzebe nena yo yithe mbasana na ingota byene mama zako siendo mbinge kwa ningwenda at this time tikwatane moko nyeyu mwangangi governor na everybody tikwatane moko nikana izethia andu mama zako ne matetheka tikwambia kwekanizia ndeto kuuma na kuzomea na chuke yutethia na kiyu tongela any faida. So in this case mazako tuitina muno nondo wazizia maendeleo mheshimiwa Munyaka Victor Kioko wekite ba mazako kuya mazukulu ngali kuzeobya mazukulu tiona na kilomita ona inzi umwe wa lami. Na Bishop wa Diocese ya Masaku Norman Kingo ni wakulia atongo yonthe lembetano ya ukamba maende na unthukuma memwamba lailesekana vaina vata watongo ikukavana indi ni mailete itha maimantha na kuthuia ene maendeleo kuma serikali nene. Kwa hivyo kile tunauliza kuwa wa chama hiki ama kile si shida. Baada ya uchaguzi sote tunakuja pamoja. We are not enemies. Kuwa katika chama hiki ama kile sio uadui. Na kwa hivyo ni juu yao kuja pamoja na kuangalia ni nini watakachokifanya, ni nini watauliza serikali kuu ifanye ili maendeleo yapatikane katika eneo hili na hali ya maisha yetu iwe nzuri. So hayo ndio nawahimiza viongozi wetu ili waje pamoja na sisi wote kama eneo hili ni Wakamba. Uadui unatoka wapi? We are Kambas. We are serving the same community. We are the same people. Siasa zikiisha tunaweka kando na tunarudiana na kuanza kujenga eneo letu. Kwa hivyo hiyo ndio agizo langu na maombi yangu kwa wote. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma kanisani wa Lady of Lourdes Cathedral, kauntini ya Masaku. Ni kulio isio muno ya Bishop Kingo Wambua uadui wa nini na ili wandetu ya kamba itina wa serikali ya kaunti ya Masaku vamwe na ilanene kuseresya iseso ya utethio kuyenende alama na kunikie ni mbua nene isione sia nguluni kwa matungulu ya uthulone wa sua amwema enende ni malasimika kwambia kumya utethio wa leu na ngwa kwe ala avinye vyu isione ithi mainena kavinda kalama tongwe iseso yenza wa sivitali wa nguluni level 3 manengane utethio ni makule serikali ya kaunti vamwe na ilanene ikalate iseso ya kufikia enende ala mesiyo ya likile kiwo kana nyumba kuvaluka be wa mesimana atatu na miongo ile matungulu ya udhuloni wa sua ni kwa atite okuno kumanana na mbua boni mutesene devota witu kuma isioni iso amatongwesia izo ya kunyaikisia enende yasindusia umathethe sendino mundu moma kimikalile maweta kana malasimike gukwata na mukwa eneno kana wamanenge utethio kwitha vena utalo mwingi wa enende utaisa ukwata utethio evinda ila kunaenda mbua mbingi ningi momethito maikala na thina mwingi meavinyie ni mundu moma mikalile nituonie TV ni kana nguluni ni affected muno ni floods na twaswania nundu wa andu ala tuonie vulnerable mabalukilo enumba na mama kaumia na katika group ito nguluni market kula nia tutona kuikata na andu suggest yo metuki tumie kindu kuondwa matethia kunguluni kwina over 320 homes ila ina balukie na mama maumia kwani mtu anaona andu mena masango kwa u twaseobia group metuki na ando matutethesya. We realized about 12,000 from that group within the last 1 week and we are so happy. People gave generously.
andu manenga na twapikia 12,000 na twapikia bwiwe tunaswanie twimanenga chao. We just wanted to put a smile on their face. Yua makula serikali vikiene nthionthe na kukalata mivango ya kumatethia kwitho ingi matena liu na mawikalomo na lama kwata utethio muthanyani wa umuthi nota kilungu cha ile yolwathana. Now nitwewie serikali yasie kanenga na kindu in every home 10,000, and we know our government will do that. We know we have representatives of the county government and representatives of the national government. Now we know they are going all in every place. So we would wish that they move with speed. Quick with speed mate this yandasu. Kila kingukulia ni serikali situ siele county na national. Itwese matona na ni matoetie kondo abatoyo. Na eto makulia wethia ni mathio kwa mituki ni kana wethia at least ni matethesia ama maitwa ama naomiye manomboke wa numba nange bana kwata ku maumisi manene kwesela mbuyesu ko ne nawe kwati munene kana serikali itu account ulotongo ni excellency wa vina deti enowezo no toetie no tona ko uri mukulia ekalate nikana wethe watethesia maitwa alama na kukosie mathinasu na ingi his excellency Ruto na gereze no atone na yoto mukulia wethe no mayo metoke tahu maendekethia enentheo na mwala matonyaithwa na utonyi na vinya wa kutethia lama kunikite isone siandone makwatana bamwe na tongoi no kana gwikirikana ni mavike utalo munene wa enenthi ula wende na nyama ya isone siandwani na kila ndo no nena ni kana ti siasa ni bindathi ni bindaya kio no ndo ambuele na uye yenda inaombo ye nomba mbingi na ya yate asara mbingi nthina kisio kitu nye ningokulia atongo yonthe me local na me national government malikilile kindu kino ndo ti lazima tetele serikali yoko tutethia anaitwa community itele ukila tike kanesa with it atethia ndo maitwala mana affect one mbuyele na gwite mbinge muno ebongo kula sia kenda ni mbenza be atongo imeko loko meno wezo telikilile itikwata ni imoko andwani maito makisio kitu tisisio ndo tunaika kenda serikali la nene na serikali account njoka kulikilila hithi anaitwa itiketa niso songe tempe ko nyandina ndeto mbinge sia onena nikana party andwani mama na affect wembua na andwasu amono wa umeu ange maina nomba makoma au schooluni lakini niti kwata na moko palapa nini titone kumakwata tisisi kana emenda me bandu be kaba kila kingi nikutabya enenthi kuyo maima meke uo kuyo mbose sina kie uo kuute sobeisia na sito sikalike maimani asime na sie uo na mbose hizo sina kie uo amwe lama kunikite na mizio ya nangikite mawata na methito na mavinda maito makimikalile nangi mola makwatie maumisi matena ukwati wa kumatethesa ukwata maundu mawiti kati wa mathinangi na ingi mena siana nini misini yo ila si kwenda liu na matena kindu mainenga juu muthenolani na umiye wake ili muthenya kwa imbu ya mbinge muno juu newie nomba yakeka na juu la yakekie juu numalite niende juu ngekali nekasije ni chao kila kiende na siukie na balukandi naenda ithie bia yandina na biza ndina no nambia ikalabu bandu bandatika 5 nundu ndia ina mondo bia tongo yala moni no sio ona ngai amekia siama yake amonekanie ama muthena kila ndatika kila sana kila sekondi kila mwaka kila chuma na kila ebinda nundu tila isi kuona kindu jukuona kindu kiende mundu akasemba mituki pena bina mwingi muno titungi andu alama chama ni masoko na andu alama noni enu sio chama cho cha WhatsApp mesilia na mona matutethie ni tina balukilwe inu mbana tina umiyo inu mbani na nengi mona metha mena ngo nene matutethia matunengo liu na matunengo ngwa kwa bakuve basa matutwa ni tuboyo na serikali nene na MCA maitu maende na utongelo kindu o matutethesie titi otethio kaundi ne Masako matungule otheloni wasuanya ni toboni mutesia ba kuthi umoni o mokuve na ngosi okethia na mauvo angi kwou ndukathi basa Mutongoi TV na Mutongoi FM nisio isese cia utangasi ila itongwetie ukamba na ningi wona nzo umutini ulu manya yake takulesyo hapo nuwe ututwikithitie namba imwe ukamba tuyasia ni mubea shabik
kiumia kenda chambe uchambite twende kwitha namba imwe ukamba tukune kula kwa Kuza ICT Awards unyuve Mutongoi TV ta kisese cha mabisa kila wipata nacho na Mutongoi FM ta radio ila wipata nayo tuma utumane mukube uandikite Kuza kwa 153 kana ulike kwa www.kuzaawards.co.ke. Mutongoi TV na Mutongoi FM, ngwatanio ya mukamba. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior Account. Pingwa Hippo Junior Account umunde upongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke. Tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fande kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge. Dhoke oponge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ili nyanya muonza kenda muonza ile kwa vombe yange. Ni twasiokethia serikali nene ni yiyumbanite kutumia kimanza cha shilingi bilioni 8.3 kuandika alimu ma skulu cia junior secondary GSS muvangoni wa kutua kana permanent and pensionable thini wa mwaka wa uthukumi wa serikali wa 2024-2025. Amemba ma komiti ya budget mbungeni nene matongweni mwene kivila ulani muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro na munyanyae wa Teso South Mary Emase ni maikile kana President Ruto nominate na kunengane mwamulo kwenza ama ya kumandika alimo TSC kana alimo A na alamethitwe maithuko mata interns mande kwe kutwa uneni wo uyokayitina wa alimo ma GSS kutwa isya maandamano na kuvalanya masomo chumwa keima LA maneni ya county ya Busia. Next week tunatengeneza budget already na mheshimiwa na pia Mulanya na mimi hapa na PS. Watoto wa GSS hawasomi kwa sababu walimu wako kwa mgomo, kwa sababu wanataka walimu waajiriwe wakue permanent and pensionable. Na mimi nataka niwatangazie hapa na nataka nishukuru chairman wetu katika budget policy statement ama ile budget tunaendelea kutekeleza saa hizi. Nimeangalia katika Ministry of Education ile allocation imewekwa tunapozungumza kuna 8.3 billion ya kuandika walimu wenye wako saa hii intern into permanent and pensionable. Na nakumbuka kwa discussion yetu hata chairman alisema hata mimi kwangu hata mimi niko na walimu, kwa hivyo hii pesa walimu lazima tuweke, na tumeongea na president na amesema lazima tuifanye. Na nataka kuisema with a lot of clarity. Tunaweka pesa katika TSC kwa sababu tunataka dada zetu, kaka zetu, wale waliajiriwa hapo awali kama interns. Tunataka hii mwaka inaanza Julai ya serikali. Tunaweka pesa na rais ameamurisha tuweke pesa to confirm the JSS interns wapewe permanent and pensionable terms. Na pia tumeweka pesa katika TSC so that waajiri walimu wengine 20,000 kwa hiyo mwaka inaanza July. We know there is a finance bill proposal by the National Treasury. But the Constitution is also very clear that we listen to all Kenyans on matters to do with public finances. Na Wakenya vile wanataka ndio tunafanya. Kwa sababu nchi sio yetu kama viongozi, nchi ni ya Wakenya wote. Tutakuja tuwasikize, tuwaeleze, tusemezane. Tukikubaliana kama Wakenya, tunaenda katika hiyo njia. Naende twetiana alivoti Yesu ya Ndindi Nyoro ni kwatikana serikali otondo ya siani kana alimwasema GSS alamethito maitwa isia maandamano ni makwithe wa mayande kwa methito maisukumia mande kwe kutoa permanent and pensionable na yu mwaka wa serikali financial year 2024-2025
matwikana ni makwandikwa vaundi vatuvika muthia wa vilingi wa mauvo lilikana umuthi ni muthenya wa kwambata kuma saa 4 nginya mwendone wa saa 7 weyetewe ni Westa Kevesi kuuni utia moko ni make na aini make nyenito era saskithu kwa nzomo na kiavula wadi la mauvo akwanzia ya meko ni Sharon Ndinda kwa oyu tiwane saa twithiane uni saa 3 cia wiyo kilunguni chayo kumbea siasa twekiwa yi kwa oyu bye.